Chinese Grand Prix niyo yari igezweho muri iyi weekend yashize yo ku itariki 26 bari bageze Chinese ariko ubwo hagati aho ngaho ako gahungu mukabona mukabike mu mutwe bakita Oscar Piastri ni umwana w'umunya Australia ariko avuga yuko ngo afite mu rurasoraso rw'abashinwa ngo ku kisekuza cye cya 16 ndatekereza cya 8. Ubwo rero uyu mwana bita Oscar Piastri ni umwana ushobora kuba ugiye gutwara championship yo muri 2025. Abantu benshi bari biteze Lando Norris bari racingana ariko Lando Norris ari kugaragaza ubwenseriye bwinshi. Uyu mwana Oscar Piastri uyu niwe muzima nyuma yuko muri Australia Grand Prix yabaye wa gatatu Lando Norris aramusiga ariko bavuyeyo baragarutse baza hano muri nuza mu Bushinwa no yahise agaragariza ubusire bwinshi bukomeye cyane kuko muri sprint race yaje gutwarwa na Lewis Hamilton kwa gatandatu hari habaye sprint race hanyuma ku cyumweru haba Grand Prix race ubwo mu Bushinwa ubundi habereyemo amaresi abiri imwe kwa gatandatu n'indi yo ku cyumweru yo kwa gatandatu Lewis Hamilton yarayitwaye mu bicu kabisa Ferrari bongera baravuga ati none Ferrari twaje anayitwara atayiguye hatari igiceri ayitwara adizavinga kabisa abantu bose baravuga ati ibintu byose byasubiye mu buryo hanyuma nabwiraga Oscar Piastri hano kahise kibera ka kabiri kamaze kuba ka kabiri baravuga ati noneho muri Grand Prix ku cyumweru reka turebe wenda wasaga Lando Norris jajaye ariko Lando Norris arongera arakubitwa biza kurangira uyu Oscar Piastri ariwe n'ubundi utwaye Grand Prix ya Chinese yabaga ku cyumweru. Hanyuma mbere yuko iyo Grand Prix itangira reka tubanze tuvuge no kuri grid ya Formula 1 2025 tugendeye ku kuntu none bari binjiye muri Chinese Grand Prix bameze. Grid bivuze ngo n'urutonde rw'abadrivers rw'abashoferi bazajya batwara tuno tumodoka twa Formula 1 muri 2025. Tugiye kuhera ku kuntu bari bitwaye muri qualifying z'Ubushinwa bose bariho n'abashoferi 20 batwara amakipe 10. Tureba amazina yabo, tureba imyirondoro yabo, tureba ibyaribyo byabo byose hanyuma tubone kujya muri Grand Prix y'Abashinwa. Rero muri Chinese Grand Prix qualifying zayo kuntu zari zasize bitwaye neza. Mbibutse ko qualifying ni uburyo babanza gusiganirwa ariko kwisaha nyine bareba wakoresheje ibihe bitoya hanyuma wakoresheje bito kurusha abandi akabazo ni uzatangira race ari imbere y'abandi wamukurikiye akaba muri inyuma ho gato yari wa kabiri gutyo bigenda bikagera kuri 20. Wari witwaye neza rero bamwita Oscar Piastri na namubabwiye ni umwana w'umunya Australia akaba atwara imodoka yitwa McLaren. Hanyuma inyuma yo ku mwanya wa kabiri haje bita George Russell uyu ni umwongereza utwara imodoka ya Mercedes Benz AMG Petronas. Nuko iyo kipe twe kubundi iyo biherye ubyita Mercedes. Ku mwanya wa gatatu haje Lando Norris atwara imodoka imwe na Oscar Piastri ya McLaren. Uyu Lando Norris ni umwongereza. Ku mwanya wa kane hari we Max Verstappen uyu akaba ari umuhorandi utwara imodoka ya Red Bull akaba ari nawe defending champion hanyuma akaba ari no maze n'imyaka 4 atwara championship ya Formula 1. Ku mwanya wa gatanu haje muze Lewis Hamilton uyu ni umuhungu w'umwongereza utwara Ferrari isezo yayije muri Ferrari nyuma yaho ahahungiye avuye muri Mercedes. Uyu rero akaba ari umwongereza utwara nyine Scuderia ya Ferrari akaba afite championship ze 7 ubwo arashaka ya 8 tubizi ntibazayibona. Ku mwanya wa gatandatu hari umuhungu uvuka hano bita Monaco n'ubwami bwa Monaco bakamwita Charles Leclerc nawe akaba atwarira Ferrari Scuderia y'Abataliyani. Hanyuma ku mwanya wa karindwi ari uwo bita Isaac Hadjar uyu ngo ni umunyafrika ukomoka muri za Algeria ariko akaba agendera kuri passport y'Abafaransa atwara imodoka ya RB ni waje ku mwanya wa karindwi muri qualifying. Ku mwanya wa 8 haza Umutaliyani bita Kimi Antonelli uyu nguyu akaba ari umwana mushyashya uje gutwara imodoka ya Mercedes azajya afatanya na George Russell nyine George Russell atwara imodoka imwe nawe atwara iyindi dore ko mu muhanda hajyamo amamodoka 2 y'ikipe imwe. Ku mwanya wa 9 hari uwo bita Tsunoda uyu ni umuyapani utwara imodoka ya RB. Ku mwanya wa 10 nta wundi bamwita Alexander Albon uyu nguyu rero akaba
ari umwe mu banyatayilandi ariko bagenda kuri pasiporo y'abongereza, akaba atwara imodoka ya Williams y'abongereza. Ku mwanya wa 11 hari Estebanos Ocon, uyu nguyu ni umufaransa utwara imodoka ya hasi ni imodoka ikorwa n'uruganda rw'abanyamerika. 12 hariho umujyama bita Nick Hülkenberg, uyu ni umudage utwara imodoka bita Kiksuba, ishinjwa yuko ishobora kuba ari iy'abataliyani. 13 umunyabigwi Fernando Alonso ni umwesipanyoli ufite championship ze ebyiri, akaba atwara imodoka yitwa Aston Martin y'abongereza, ariko nubwo ari y'abongereza umubosi wayo akaba ari umunyakanada. 14 hariyo Lance Stroll, uyu ni umwana wa boss wa Aston Martin, uyu nguyu akaba ari umunyekanada. Lance Stroll ni umunyekanada utwara iyi Aston Martin y'abongereza. Ku mwanya 15 haza umunyespanye bita Carlos Sainz, atwara imodoka bita Williams y'abongereza. Ku mwanya 16 hari Pierre Gasly, uyu nguyu akaba ari umufaransa utwara imodoka y'abafaransa bita Alpine F1 team. Hanyuma ku mwanya 17 hari akana k'akongereza bita Biman, kaba gatwara imodoka y'abanyamerika bita Haas. Ku mwanya 18 hariho bita Duhan utwara imodoka ya Alpine y'abafaransa. Bortoleto, uyu nguyu akaba yaratwaye championship muri Formula 3, Formula 2 nako. uyu nguyu akaba ari umutaliyani utwara imodoka ya Kiksuba. Hanyuma Liam Lawson, uyu nguyu ni umwongereza uri gutwara imodoka ya Red Bull Racing, imwe na Max Verstappen atwara. Nuko nguko rero qualifying zarangiye bakurikiranye gutyo binjira muri race iza kurangira nyine Oscar Piastri ubona yitwaye akurikiwe na mugenzi we batwara imodoka imwe bita Lando Norris. Uyu mwana bita George Russell aza abagwa mu ntege wa gatatu, yakoze ibishoboka byose ashobora guhigika Max Verstappen. Hanyuma ku mwanya wa 4 nyine Max Verstappen wahise uzaho. Ku mwanya wa 5 Esteban Ocon, ku 6 Kimi Antonelli wa Mercedes, 7 Alexander Albon wa Williams, 8 hazaho Oli Biman wa Haas. Hanyuma Lance Stroll aza ari ku mwanya w'9 kuko atwara Aston Martin. Carlos Sainz utwara Williams aza afunga top 10. Abo ngabo nibo bantu bonyine batsindira amanota muri Formula 1, inyuma y'abantu 10 nta manota babona. Hanga rero ntimubonye muri wese Hamilton na Charles Leclerc ba Ferrari, umwe yari yabaye wa 5 undi wa 6, umwe yabaye wa 4 undi wa 6, ariko baza guhura n'ibihano baje kubaha aba steward ngo baje gusanga imodoka zabo zari ziriho utuntu tw'amanyanga ngo twatumaga zihuta. Baje kubagira rero disqualified, bivuze ngo nyine byarangiye babagize abanyuma. Nuko nguko Formula 1 bigenda nta mpuhwe. Nuko rero Chinese Grand Prix yarangiye, iyi ni Grand Prix ya kabiri, haracyari kare ariko nyine ubona ukuntu biri gushya bishyira bishyito, ubona bizagana. Urabona yuko McLaren irabayoboye bose, ukabona yuko Red Bull ntikiri kiya mbere na Max Verstappen wayo, ukabona ko Ferrari hari ibintu iri guteka n'ubwo iri guhura n'ibintu by'ibihano n'ibizazana, ariko Ferrari raho hafi. Mercedes imeze neza nta kibazo gikomeye ifite. Ni ukuvuga ngo uyu mwaka nk'uko twe twabivuze ubushize, uyu mwaka ni no masana wa mugani wa Jepoli. Uyu mwaka ni ibibazo gusa, abantu bazaba barimo barakindurana hano muri Formula 1.